Siyehla ke siyemakhaya sehla ke thina vele uma kuphela inyanga emakhaya sehle sibuye ngesonto sisuka ekhaya mhlawumbe ngo5 unomunye ubaba wayesilesha wasemanyandeni ngeveni lakhe sikhuphuka ngalelo langa siyehlise emakhaya usethi uyangena ngo12 emsebenzini cela sikhuphuke esenza suke ekseni lekhaya nasonto masifika kwenye indawo indawo kusesiphala lapha kunendawo yokuphuza kwesinyama nendawo shopping center nyana nje encane yabona kunamakhawashi masifika sesiyakhumula ikhwama sesiya kule yandawo ke nomunye umfana wamasuke ngisebenza naye masifika lapha sithola ibandla lihleli nje yami amantombazane sengithona le yami intombazane ihleli govuzi lithe angikhohlwa yayigqujistri nemhlophe mangikhamuka ekhonini yavala yathi hayi ngaya lapha ngafika ngathi awuntshele ngobani okufanele bengaboni yimi noma ngoba ngikhamuka lapha ukhulekile nje uvula imilenze mase ngikhamuka mina usiyavala futhi yini umuntu ya umuntu aba right lapha yafuna bebona konke iJerusalem ngase ke ngiyethi igama yaduma njengoba sazidlala ingoma ehostel sasigida indlama ngayithi igama athi usenhlweni athi ngathi ngigovozile lentombazana sebeyazi ukuthi hayi intombi kaKP phela babengibiza ngoKP igama ngalithola eBolini so bethi ngigovozile laduma so ngabuye ngabuka ngathi hayi ngelo msizwa legama ngaze etha mina mangiyovula iFacebook ngavula iFacebook ngathi ngigovozile Mbukelo Phephetha TV lapha emakhaya ngilimukela igama ngoShepherd wamanqele ngitabuka ngapha phansi kwahlabisa empembeni isigodi ngithe ngisuke ngapha ohlabisa ngibheke le ophongolo afika ngashona wakhumala esingesini ngaya khona ngalandwa nangu ugovozile ade waselimfuna nimcela ngapha nangapha hayi indoda engatholakala phela indoda lena ine medical aid sengibuye nayo kodwa namhlanje wakhumala mfowethu asikubukele Phephetha TV sibonge nje ukuthi uzofike namhlanje la awunami ngiyabonga ithuba nkabi yami kudala sifunana singatholani kodwa ke namhla sengizangalithola ithuba lokuthi ngivele nami sithi ucoca nje sithi ucoca namabhinqa amanye understand ukuthi kahle kahle mina ngingibani omunye umuntu uyayekuthatha kabi ngoba ngakaze kuzo ukhuluma nje general uyayenza mhlawumbe ukuthi lapha Facebook mina nokuyidelelele hayi lokho ubuhlungu kodwa okumnandi nje ukahle yabo mangibona futhi ukuthi ngiyangibuka ama comment mangibona ukuthi hayi la comment abantu abalimazile ngiyayidelete post ngenhliziyo enhle hey Wakhumalo eyabantu abazi ukuthi uhamba solulude adwa sayibamba la emculweni yebo kudala mina ngikhona emculweni ukuthi mawumuntu uyenza research abanye abantu bangithatha kabi uyenza research ngenze research ngabuthi okay kumasikandi sibaningi uma sibaningi nje amazinga ethu okucula walingana awafani futhi nesitayela abantu abasithandayo asifani sikhona isitayela abantu basithandayo bonke funa ubheke lokho soma kanjalo kunokukhetha ukuthi okay ubuka ukuthi okay u90% uthanda isitayela esinje 20% 5% yabo so ngangengikwazi ukuphila ngomculo wamasikandi that is why ngakhetha ukuthi okay ngoba etohweni yahola every month ngani ngisebenza ukuze ngibe namandla ukuthi ngibuyele studio noma ngathiwa itrend yehlile ngoba la emculweni sisebenza ngetrend ukuze ube nemali ingoma yakho kufanele itrende nawe ufuna utrend leso sikhathi bazoqasha uma ingoma yakho itrenda bazokusupport abantu ku YouTube kodwa mangatrendanga uzolamba boy mfethu asiqale kuqaleni Wakhumalo iqalaphi lento lena ukubona ukuthi nawe nakho somculi ungangena e-studio endukhule kuphi ekhaya njani angithi mina ngwalapho phongo lentombane Wakhumalo
esingisini ukuthi esingisini sekufika nje manje ngoba mina impilo yami hleze ngidefender asikhuluma ngale gama lasesingisini kwakhumalo nje kwatrend enye into ithi lapha ku Facebook ethi kwandla ngamanye mhlambe eyindindweni yabona umuntu mengabe bekuzona athi kwabane ethi igama elibi yes ngavikela mina sakithi sibongo masinyane ngoba ngiyazi abantu baningi abangaziyo ngathi yazi angilethe la kithi kwakhuma lesibongo bengaze bethi mhlambe uma ngoba kuyenzeka ikhaya ngeke wazi mhlambe nezingane ekhakini ezingayiphathi kahle yes boze beze be-identify le khala kini belinikeza igama elizoqondana nongayiphathi kahle le ingane ngathi mina kithi kusesingisini nakhona ukuthi kusesingisini hayi ukuthi ngoba sikhuluma English njalo ubaba omkhulu uyakhuluma English kodwa hayi le one kodwa nje ngalokho nje ngathi yiso isingisi mosleso so ngingawakhuma lophongolo lapha eNtumbane ngikhulele khona nje ngizalele khona ngafunda esikolweni ekuthiwa emabangeni aphansi okuthiwa iKhoza okay inkosentsha primary ngasuka ngaya eKhoza high school from grade 8 standard 6 grade 8 bengafunda kudala ngafunda ke standard 6 no 7 ngenxa ukuthi ke khona esinye isikole ekuthiwa iMtshekula high school iyayinendlama ukuthi nisasiphila vele ukukita ucula siculela lokwasemakhaya basibe ngipika ngoba isikolo indawo eyodwa iNtumbane sisentumbane lezikolo kwathi hayi Govozi hayi wangasuka Govozi hangi KB ngoba ngangidlala ibhola ngidlalile phela ibhola awudlala ibhola KB ubangibiza ngoKB esikolweni ngigama lasebholeni ngani ngoba ngangithanda ukucula ingoma kaZola na ingoma Zola ethi hello mntwana I hope usamkhumbula uLova sebencanzi dlala manje yalazi bathe lami KB kwabe nomngani wami osowashona bathi ngiOtto wagcina nginika legama ngokuthi bathe lami KB ngadla ngasebenzisa legama egroundini ngakhula nalo mase ngiphumile esikoleni ngoba esikoleni kwa grade 12 ngade ngibani esikoleni 2003 ngiza ngisebenza ama contract la eArnott senza ama contract kuyaphetha nje i-contract ibiyiphela ngagcina ngabuza komunye umjita abathi ngirejwa wangakithi eNtombane ukuthi wayesenze isikhongo ukuthi usenza kanjani ndoda lapha washo ukuthi kufuneka ama N so ngathatha leyo mali ngenza ama N ngenza N1 phinde ngiphela umsebenzi ngenza N2 ngathi ngaba no N3 2010 ngakhashwa ke isikhongo kodwa ngangashaya isiginci ngangilandelela umgqumeni ngilalela ke noMtshengiseni ngoba uMtshengiseni wavele wayinomuthi wayinomuthi uyazi waye ngithi nomuthi ngelinye ilanga sasize la kwakula eDenver sigibela itaxi namajita ngangithanda umgqumeni ngangamfuni uMtshengiseni ngokuthi wayedelela umgqumeni mayefika uMtshengiseni lapha masi silindile sihamba namajita sonke singumgqumeni sonke simile lapha umgqumeni izongena after uMtshengiseni usithi angeke singene indaba noma wasiyangena uMtshengiseni sanyakaza sonke thina esingamfuni yilapho uyaloya lo muntu ngangilandele yena kodwa ngenxa lokuphosana kwabo namagama agcina sengizwa ukuthi uMtshengiseni ucula kahle ikhona ingoma ezimnandi kaMtshengiseni gcina abahlanganisa babe ngamaqhawana isiginci sifunda ngo2012 hayi lesi sishaywa hayi lokugcoba kahle yabo isiginci sami mina ngiyiforced into isiginci sami ngayifundela nje ukucoba ngemini emibili nge-A2 mase ngidibana nabantu ngiyabona ukuthi kugcotshwa ngayo yonke le mini mawushaya isiginci that is why uthi isiginci ngangidlala mina mangabe udibane nami idlala amanye amakhona ngikhona kwajika kwahamba ke njengamanje ngoba sengifuna ukuthi ngicule yonke into manje ngacela umfana wami ukuthi no akangidlalela isiginci angiforced mina into angifuna ukuyiforced so 2012 ngishaya isiginci 2013 ngazizwa ukuthi okay sengiyidlala ingoma ngiyasizwa ukuthi ngiyadlala ukufunda kwami ingoma yazi ngafunda ngayiphi ingoma yakhuzana ethi khuzana mfana mpunga sethi sengivuma ukholo yakhumbula kubahluleke bonke ngavuma ngasifunda ngaleyo ngoma leyo ngabuya ngazokwazi ukushaya ingoma kamgqumeni ithi sakhala kamnandi kodwa sasingakhali exact ngenxa ukuthi amakhoni mina awajiki onke yabona kodwa uzwe ukuthi ngathi sikhodula ubhedu yakhona mase ngiqala ke lapho ngadlala ngakhanda ingoma ezu5 kwakunengoma kule album yami ethi Marikani kwakune ingoma ethi Shwalama eyaduma nengoma ethi ukhuluma umthetho wedlozi ngakhanda zaba u5 then ngakhipha nje kwakuyidemo ngakhipha kuSibiya la kwakusekhona uSibiya
lwayidlala ubasket saba u5 ingoma then ngayidlala mazidlala endaweni kwaqhamuka omnye baba ngakasebenzi phela isikoma ngisasebenza nje ama contract angisebenza okay angisebenza khona isikoma nithi ngisafika ngithi ngisa train ngaka qualify then wakhamba baba omunye baba wasimelana usimelana wasemefla wezwa le demo wathi hayi ngathi amandla ngabi na wavula ngikhokhela wakhokha wathi khambe khiphi album wakhipha ingoma ezincane zazo12 ngakhipha le album ethi American ngayikhipha ngo2014 ngabuya ngo2015 azokhipha Waxosha Indoda buya 2016 ngakhipha Hlabela Amadlozi lebo Govozi lungene kanjani kwabuya ke 2017 ngakhipha 2017 yangakhipha ethi akinike ubukhali kuza kanjalo ngakhipha 2019 2023 ngajumpa leni iminyaka 2022 no 2023 ngakhipha last year ngoba manje ngizokhipha manje kodwa ngangama nje emculweni ngikhumbula 2014 American kwakuthini ukukhipha le album weza le ngoma yayidlala ngisho emsakazweni lado ishwalanga yadlala ngisho emsakazweni uqala noKing noma yini lena kanti hey kunalensizwa lephethe uGatsheni uThobani Member mina ngoba ngangingazi ukuthi mhlamba umuntu abantu bangakwazi uthandwa umuntu ole eThekwini athanda ingoma yakho eseThekwini wena ungala intombangu I was not serious ngitshela wafika lo mjida wezwa le ngoma ngale ngakithi wayilalela wathi indoda yazi yini yenza ukuthi yayingakadlala emsakazweni but angangimixile CD sasamix wathi yini yenza ukuthi ingoma yakhe engadlala ngathi hayi mina bengiyiculela nje anginake lutho kodwa le ndoda iserious iyenza research ukuthi emsakazweni kuhamba kanjani wathi wayimikisa ngisangathi yebo kodwa walandela ngoba umsakazweni yamikisa impindulo nguye owenza ukuthi le ngoma alidlala emsakazweni ngangazi lutho wangenzisa i-music video eshwalanga ukhona ku YouTube nowaxosha indoda ngezwe ile yamjida loya ngaphandle kokubheka ukuthi okukhona into azoyithola emva kwalokho wangirecordisa ke futhi waxosha indoda until Hlabela Amadlozi yabona so mina kwangijabulisa kwangithusa futhi ngoba ngangize ngifonela khona indiya laseThekwini isitolo samandiya ngazeThekwini ngafuna umjito osenze emandiyeni kudlala ingoma ethu likhulu umthetho wedlozi ngamangala mntu wathi sinama CD akho la abantu bayathanda siyabonga kusadayisa ama CD kakhulu sesenodakota kwangijabulisa kakhulu ngoba nganganake lutho and then phela ngalesa sikhathi futhi uqhamuka endaweni yasoPhongolo yebo uPhongolo silazeli lutho noma silwazi kancane lesa sikhathi ngompukana nakhona wayidunyiswa ngumfowethu uMgqumeni ngoba waye uMgqumeni uma wenza into enhle uband yakhe wayengakufihli yebo uzoqhamuka wena uzoshaya uMaskandi endaweni esithi seceleni ngalesa sikhathi uMaskandi kuvuzile uqhamukale sazothuna uqhamuka enqotho emsinga komaphumulo ndoda amadoda ngavele ngaba iselebhu same time futhi leso sikhathi wayekhona uGatsheni wayecula kubalayisi ukulayisa abahle khona iqembu lasePetitive ngimuzwa kwenye ingoma yakhe ethi ingoma yalabalayisi kodwa kwakulida yena uGatsheni khona ingoma yathi usana lami inebhongo ingamzolo mfana uyacula umfana mangithi sengidibana naye uhlala eGoli mangidibana naye uyachaza uyakumeyichaza obhuti bakhe mina mdala phela kuGatsheni vele ngidala nje vele nakuwe ngidala kakhulu ngidibana ngithi hayi obhuti bakho ngiyabazi bengifunda nabo esikolweni ngizwe nje ukuthi umfana kaNdlovu engikhuzana Ndlovu leso sikhathi ngathi ke ndoda sambe 2014 athi sambe uzofaka iphimbo lapha kule ngoma ethi umthetho wedlozi nguye lona uthi ukhona umthetho wedlozi nguye uGatsheni kuleyo ngoma saqala lapha usebenza noGatsheni ngimfeature mangikhipha album ngokuthi ngangamuzwa ukuthi ucola kahle nedi wayesacula eqenjini iqembu kuyalazi linenkinga until ke uThobani umfoka Member nje lomphetho umthola la kini wamthola ukuthi une talent uGatsheni wasebenza naye and then uGatsheni wangakini emakhaya nawe ungangaphe uPhongolo selaqala masalibona uPhongolo hawo uPhongolo likhona italent kanti ngani nje notsho yini bhedwa sivezela uPhongolo
Abekhona abanye but babekhona otshitshilo mbango noma sebeyidayisela amasi manje bengasayingeni kodwa babekhona no bano nje mfana uSikhomanzi sophongolo ngithisho lo bakhona basaphila nithi kodwa uthi isikhuluma into serious mfowethu mina ngiyidelelela yes but when it comes to serious situation mina nami ba serious uma ngabe ungasebenzi otshitshilo mbango wenzani dayisa amasi dayisela amasi inkinga ukuthi amandla okuya e-studio uma ngabe uthi awuna ingoma etrendayo ezokwenza ukhasha umcimbi kwenza ukuthi ungabusabi kube nzima ke-studio kunzima kuye-studio mangabe uthi ayikho umculo akukho la okunikeze khona income bese wena uyokhipha ungatholanga mhlambe noma 10,000 ungatholanga 10,000 mhlambe uthole 8,000 bese uthi uzoya e-studio ukhipha 30 kuba nzima kanjalo yabo so umculo sewashintsha so uya ngetrend ungacula kahle ngoba abafana bathi abaculi labana bayacula nje kahle kodwa uma itrend ingaba ngabikho kuleso sikhathi uzodonsa kanzima uthini ke ngomuntu ozoxabana nabahleli kodwa ungafuna ukuvuma njenge-tourist ukuthi ayikho i-trend ufuna ukuqashwa kanjani ingoma yakho ngeke iculwe umuntu lapha emcimbini kuyiphutha lokho kuyiphutha manje kusebenza i-trend ingoma yakho kufanele ibe yisinga long uma ufika emcimbini abantu bazi ingoma beyicule bona beyicula i-trend yasebenza kakhulu ngoba yebo okungena abantu abangakhali ukuthi umcineka okay akangikhasho rubani akube ingoma yakho edemand akube ingoma yakho edemand ukuthi bekukhashe abantu ngoba akufanele mhlawumbe singathi ungamkhasha noma engena ingoma etrendayo ku-album nabantu abafana noBhuti Alimgube oBhuti Ushi noBhuti Somnandi ama-legend lawo njengoba nami nje ke manje into yenza ukuthi ngeke ungizwe ngikhala ukuthi angikhashwa endaweni esona njengoba ngiyale ophongolo Gatsheni ngiyi-legend lapho vele ngakhona vele bangazi but akukho umuntu engizomphoqa ngoba okwamanje sho inkinga phela manje sehlala umuntu akasayibuka izinga lakho ukuthi ukuphi into yena ayigadayo ukuthi angibizanga mhlawumbe sithi kunomcimbi kamjikijela angibizanga lo mhlelo umcimbi kamjikijela uGatsheni umzukulu uzofika lapho utshatshilelo bani yena umhleli uzoyijabula nisofika stage ingoma yakhe ayisacula umuntu wena uyiperformela ngoba nabo abahleli bemcimbi bafuna ulethi value kumcimbi wabo ngaphandle ukuthi uzomema abantu kodwa nabo badinga ukuthi ube ngumuntu uede kulabo bantu kuleso sibalo sabantu abazojatshulelwa mawufika stage ngathi mina mangiphusha lo mfana please mayogadi abanye beceka abantu hlezi beceka ngathi mina kusebenza itrend ngiyekeni edle amandla etrend yakhe leso sikhathi uma isiphelile itrend izophela njengami ngeke ngize ngithi manje akukhashe kuvozile kuye umayogadi umayogadi ngumfana omncane kodwa abanye mina bangazi bazi umayogadi abamazi okade umwesikhathi kade phusha nayimi ukuthi bemumze bese be understand ukuthi ingoma ithini yabo so abantu bebofunda kwamukela ukuthi uma itrend ngekho kwenza ngesikhathi kunesikhathi sakhona into nesikhathi sakhona and then uyaqala kule minyaka wabethi sikhuluma ngalo uphongolo nimanzabomvu ukuthi enye indawo leya iseceleni futhi ngalezi beze belibizwa ngamaswazi bathi ngamaswazi indlela enicula ngayo ayifiki ithi fast sinokuthi hayi kuvuzela sophongolo khona umculo lapho sazumpukane kuphela nakhona ingaculi wadume kumgqomeni ngobasket yebo sidawu umpukane zimzwana sazena uzoqhamuka wena ayinjani ipressure ngaleso sikhathi hayi mfowethu ngaba yiseleb nginganakile njengoba mfowethu ngaba yiseleb nganganake lutho ngithola umfo kaMema ophethe uGatsheni wayengumphathi wami waqala ukuphatha umculo ngami sasebenza nayo indoda ekwazi ukwenza iresearch
yayo yonke into ngoba wathi mayifika kimi ngikhiphe le album ethi American yayinengoma ethi Shwa lami eyona duma nale ngoma ethi Umthetho wedlozi engafeature ku Gatsheni. Wayizwa wasethi yini indaba singakwazi ukuthi ifike emsakazweni idlale beyazi nje abantu siphushe ngathi mina anginake lutho nje ngayimikisa emsakazweni uma ngakadlala ikadlala kanti phela emsakazweni uyomikisa umculo wakho uphinde ulandelele nguye walandelela yathi mayiqala udlala Ishwa lami nguyena Mjito wayelandelela wathola information ukuthi funa ulandelele uze ufike phi yebo so mayiqala udlala ingoma udlala nje emsakazweni mfowethu lesa sikhathi hayi baba vele ube yiceleb same time leso sikhathi anginawo nemoto ngaba inyawo just imagine abantu uma ungena eTaxini bathi ngiyenda gobozile mfowethu mfowethu kodwa nje on the other side sasikujabulela lokho ngakujabulela lokho kodwa kwesinye isikhathi ubona ukuthi kuyincindezi angijwayele mina phila ukuthi funa ngihambe ngicashacasha yabo uma ngisendaweni wrong ngoba phela Umjito mhlawumbe uyajola mase ufana ukungabonakala ujola sebazokusola omunye umfana ngafa ngakithi ngikhifa inyawo ngazi ngamshaya empama ngenxa ukuthi yena wayesesenalokuthi ngigovozile nje onemali hayi unokuthi i-celebrity nje lokubheda wayena behave ukuthi angithathela phansi ucasula ukuthi abantu bangibona ngiceleb yena ungazi kakhulu ngingumuntu nje amona ngosimpama liqhamuka phela la govozile vele uma ngise Arnold ngoba ngiqede esikolweni ngo2003 kwasi isikhathi futhi mina ngangaqeda ngo2000 nango 1999 ayomdala ngimdala mfowethu ukuthi ngoba esikoleni sasiqalise ingomeni ngiqala ngangena sengimdala mangiphuma ngo2003 umalume usebenza Arnold power station leso sikhathi ngoba ngikhulele ekhapha komama mina kwakho manje ngifika manje sengimdala ngifika lapha nama ngiphuma esikoleni 2004 ke ngisebenza ama contract lapha eKafula lapha Arnold sengiqonywa intombi mbazane yaseDan House siyehla ke siyemakhaya sehla ke thina vele uma kuphela inyanga uyemakhaya sehle sibuye ngesonto sisuka ekhaya mhlawumbe ngo5 unomunye ubaba wayesilesha wasemanyandeni ngeveni lakhe sikhuphuka ngalelo langa siyehlise emakhaya usethi uyangena ngo12 emsebenzini ngicela sikhuphuke esenza sisuke ekseni lekhaya ngasonto masifika kwendawo indawo uTaxispa lapha kunendawo yokuphuza kwesinyama nendawo shopping center nyana nje encane yabona kunamakhawashi masifika sesiyakhumula ikhwama sesiya kule ndawo ke nomunye umfana wamasuke ngisebenza naye masifika lapha sithola ibandla lihleli nje amantombazane sengithwana le yami intombazane ihleli govozile ithe angikhohlwa yayigqoje stream emhlophe mangikhamuka ekhonini yavala yathi hayi ngaya lapha ngafika ngathi awuntshele ngobani okufanele bengaboni yimi nomela ngoba ngikhamuka lapha ukhulekile nje uvula imilenze mase ngikhamuka mina usiyavala futhi yimi umuntu ya umuntu aba right lapha yafuna bebona konke iJerusalem ngase ke ngiyethi igama yaduma njengoba sazidlala ingoma hostel sasigida indlama ngayithi igama athi usenhlweni athi ngathi ngigovozile lentombazana sebeyazi ukuthi intombi kaKP phela babengibiza ngoKP igama ngalithola eBholeni so bethi ngigovozile laduma so ngabuye ngabuka ngathi hayi ngelomsizo legama ngaze ethamina manyovula Facebook ngavula Facebook ngathi ngigovozile kwahamba isikhathi kwathi le ngo2014 mangizocula ngabhala kuFacebook ngathi hayi manje isigcingo sengibona ngathi ngiyashaya ngisizwe sengifuna record ngayibiza ngobani igama lokucula bathi abantu ababengabangani bami leso sikhathi bathi lona likagovozile yini lo msizwa ugovozile nje waqhama njalo ngabuza kubantu ngamkhanda ugovozile ngayikhandela mina ngikhandela intombi yami esehlukana nayo ngazetha mina ngase ngibuza kubantu bathi ugovozile kube nguye impela lo elokucula mfethu sekuyashisa yebo sibona indlela ofika ngayo 2014
Hey, wasiqinanisa uGovozile. Yes. Hayi 14 futhi 15 16 sivalelwe nje uGovozile. Hey, baxosha indoda uGovozile ngene kanjani? Yes. Ngize ngikhanda leyo ngoma nje ngoba abantu bayangisola abantu abasola ukuthi hayi mhlawumbe ngiyadiza emsakazweni. Asiqale kule yaxosha indoda. Baxosha indoda. Yes. Nishaya leyo ine hit. Isizwe lelizwe lihlukile manje. Ubani le ndoda le? Baxosha indoda wafuna amadoda abantu angithi usuyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani. Ifika leyo ngoma le ifika kune top 10. Yes. Ngimikisa sengikhiphile ngimikisa CD vele ngoba emsakazweni kwakusheshsha lesa sikhathi hayi ngoba sivaningi iCD wayithumela manje kuyi Tuesday ngolesini zozo uzimdole egijima ngayo ku Sport kwaSimanzonzo ngomgqibelo obvious izodlala ifika sekune top 10 siqala top 10 le ngoma ifike iyadlala ifike ngimisa Tuesday iyadlala lesini iyadlala ngomgqibelo ayingeni ku top 10 isiyongena ku top 10 ngelandelayo umgqibelo olandelayo abantu besolo uthi beceke kanti abantu yazabazi ngifuna ukuthi ngibachazele abantu ukuthi uGovozile ufika kanjani ku top 10 ungena kanjani top 10 hayi lokuthiwa ngangidizela ungizwe into engekho leyo lalingekho lelo thuba lokudizela ngoba naye ungizwe angidisa ungizwe ngadisa ngizimdola ngeshwa lami mangikhipha ishwa lami mayidlala ishwa lami kuno zimdola yedwa kubeda kuphuma ungizwe noTshatha udlala ngizimdola ishwa lami asazi ukuthi thina wadi ngisongizwe usho njalo mina ngathi ngizimdola sibeke nathi ngizimdola no BK kodwa kwenza ngibeka uzimdola phambili ukuthi mina ingoma yaqala ukudlala uzimdola eyedwa emsakazweni kubeda kuphuma uTshatha nongizwe yes uTshatha manje kwenza uTshatha ungizwe umchunu yeah abakazi bebe nenhlanhla bese sekusiya ngengoma yokudlala ingoma kaGovozile ishwa lami akazi ngoba lafika bengekho kunozimdola until uzimdola bamtholela uBK wangena usiya ngengoma fike wadlala lapha sidlala sinomthandeni ukhandashise kwakudlala ishwa lami qala kudlale ukhandashisa emva kokuthi ngishuthi kwakuyindlela ababehlele ngayo ku list eyizodlala yes so uyimiphi uyaphuma ukhosini mayephuma ukhosini lelo langa makuphuma umthandeni ukhandashisa utshela uBK ukuthi labafana uqhubeke ubaphushe kahle uba represent kahle badume kini esho mina nomthandeni vele eqinisile safikela kuye uyabona njengasikhathi ukubona ngihixixixi ku Mother of All Fusek Maskandi Festival kwatshela uyasho unakhonje uzimi umthandeni ufikele kini wayeqinisile shem singakhuluma wafikela kuye ukhandashisa wafika kuyimiphi yedwa emsakazweni ukhozi FM owayedlala usikiya ngengoma kwahangena ku BK waphusha uBK wafunda uGovozile understand ukuthi umuntu onjani singakaze sikhulume noBK engifunde nje mayilalela ingoma engirepresent kahle uBK mangizodlala uyabona wase kufika ungizwe umculo ngoba uyafuna uthanda ukubuka phela itrend akafuni into etrend ayingabi khona wafika wadla umzila yabona ukwaba nguye manje owazi uGovozile ngoba sethi manje ngathi akangazi nje sambe engiphoxa bayizobo acake mina akusinjalo ungazi nje kahle wangifica futhi ngidumile wayidlala ke futhi indima ke okuphushini kodwa ngabe nginamanga futhi ukube ngangadibana naye ungizwe kahle umlomo nomlomo mina ngizompha vele drink kodwa akukho la akacela khona azamgwazela akaze ngigwazela futhi naye ngoba ngidelela nje udelela ngoba azivele angikweneti lutho ukube ngamgwazela ebengekeshwa nje mina bengizolikhipha ifile mina ngoba esedelela kanjena nje sehambe edelela lombani mina bengizomtshela ngithi uyabona ngizuyakhumbula uthi kunawo umkhiphi futhi ngangizoveza nina kunjani mhlambe either i-voice record or chakazi ukhululekile nje akukho into eyayingenza mina ngene ku top 10 futhi ukuthi ngangiGovozile ngifika ngina branch ngina babalandeli angikusho lo angina balandeli abantu babezwa nje kufana no TikTok yabona lento i-top 10 lesike not that kodwa kufana iTikTok ngoba iTikTok kama umuntu onamlandeli beyithanda abantu ingoma ihambe lapho iTikTok idlule abantu otholithi sekudala bekhona mina ngangifike ngigama CD out 2000
ngithatha 100 kimi nginika abantu abaseduze nami yonke lamanye asela ngaseDakota ofuna ugovozile uzongithola eDakota bese kuba ngathi govozile uthenga ngoba iDakota ayibala ngeviki uthola ukuthi wena ugaye 10,000 ama-CD nangaye 2,000 wathatha u-9,000 wawusa kubantu ngithi unama-branch wathatha 1,000 waseDakota abantu sebene-CD lakho already mina banalo mayefuna i-CD ifuna eDakota wabashanga strategy kahle kahle engangasazi nami ukuthi i-strategy nangi i-option yami wangenamlandeli kwakufanele nje uma ungifuna uye eDakota kuphela wangena kanjalo ku-top 10 kubalwa ngithi kubala ukuthi phela uDakota even if kule viki ukudayise ama-CD akagovozela u5 bese kuze ubhuti alidayise 2 kule viki kungadayisa 2 nenyanga yonke phela ngithi ubhuti alivele usuwakhiphile ama-CD abantu sebenawo seyilowo nalowo nje bese kubona ukuthi ugovoza idayisa kakhulu kangangoba mfowethu kube kwakumanje ulo kwangaqhamuka kulimit ashaye i-gold disc i-top 10 ebala ngani mhlawumbe ingabali ngorisi uthi ayibali ngorisi ibala ngoDakota ngifike mina kuthiwa ngithengisa kakhulu kodwa anginayo i-gold disc yabona so yabona ke abantu bengayithathi kabi akekho wadizelwayo nganza ukuthi ngithi niyazwa akekho wadizela ngaphoqa abantu nami ngangenayo imali futhi lesasikhathi ngangisafika efemini ngangithi for grade yami the lowest grade ngofika ngangizoyithatha ukudizela abantu noma yami ngisafuna ukuphila ngisaqala ukusebenza and then uGatsheni simuzwa ngawe abantu abaningi saqala nje ukumuzwa kuwe umthola kanjani uGatsheni ngiyazi ngabasophongolo nonke mhlawumbe abalula kanjalo ngazi uGatsheni ngidibana naye ngo-2014 ngibhizi ngirekhoda yona le album American ngithola yena kodwa ngithola ingoma eculwa nguye kwelinye iqembu ekuthiwa Abalayeza Abahle kudala uGatsheni ecula ngophumelela manje akafiki manje uGatsheni hla mayethi nje ishumi leminyaka uqinisile kudala ecula lo mjida so mina ke kumuzwa kulabalayeza ukuthi ucula kahle ngicela ukuthi asiye e-studio sifike ngifakile ngoma ethi likhulu umthetho wedlozi ngimfeature njalo kanti kuhlabela amadlozi sakugcina lapho kodwa uma ngimthola uGatsheni ngine manager uThobani lona mphethe manje okuhleliwe abasebenza naye so wamuzwa ukuthi lamjidwa ngithi uyakwazi ukulalela uyambona into na talent waqhubeka noGatsheni osebenza nathi sobabili until kufika isikhathi ukuthi mina ngisasebenza naye ngoba angikho full time futhi ezinye izinto uzothola ukuthi udinga ukuthi sizenze angisakhona ukuzenza so waqhubeka uGatsheni wazakhipha ngisazi uqaleni ukhipha uGatsheni ukhiphe ngathi ngo-2015 or 16 engikhuzani Ndlovu kwazi sabonisana futhi sakhuluma ukuthi hey lakho zangikhuzani khona lishintshe hayi ukuthi uGatsheni ngobuza abantu bethu wayevalelwe yimi waphuma kimi wase eyakhule igama ngoba igama mhlambe igama mhlambe noma khipha ama-album amabili noma yodwa kunali igama samcela ukuthi asikhona lapha ibonga khona ethi ngishintsha amagama nje angizenzi ngithanda ukuthula noxolo kwasiza futhi lapho ngoba mhlambe emva kwalokho senguGatsheni wakhipha i-album eyadumayo iningoma eyadumayo ethi singamabhinca waqhubeka uGatsheni cha wayengavinjwanga yimina ngoba ngangihamba nami kusipolo sami futhi isipolo ushuna abangafanayo wayehamba kwesakhe isipolo wasezwa abantu abaningi banenkolelo ukuthi uGatsheni esangaphansi kwakho ayicindezelekile owawumbozile wamalo waphuma kuwe uyazo ayisho ngizwe wangathi ungizwe usuwayikhulumiswa kuba ilongezo wamanje akuseziyo lo waqaleni ovele owayekwazi ukuhlaziya izinto into right akukho ngoba ngisho nje wayekwazi ukucula eyedwa ekwazi futhi ucula kimi so nje isikhathi sakhe sasingakafiki manje sifikile mfethu and then siyabona ngalezi ayikhathi niyazwana noGatsheni sibuye futhi asaniboni ndawona akwenze njani sicatshaniswa ngabalandeli uma uGatsheni eseqala futhi uzubona ukuthi uGatsheni mangabe eseqala ezwakala senama album akhe so nabalandeli very already so seba jijela amagama abaqala bona bakujikela amagama ube uze ungene mina bejikele mina straight nabamba jikela uGatsheni sigcine vele noGatsheni vele
bona ukuthi asisezwana sisakhulumisana manje ngoba ngine-believe nami ngine-believe ukuthi hayi labantu ngoba ngidelela nje ugatsheni une-right ukubakhuza futhi uyebayeka ngabo naye ugatsheni ithi bonke bathunya ukuvozile laba ngoba ngithungebe ngithuke kanje abantu sabisa ngazwana kancane sabu kodwa ke sayixoxa Wesikhathi esinganani? Waba unyaka kodwa uthi kongethi ithi vele sayiki intasayisibanga kwaba unyaka kwase kubeyalwa abantu sebema bejabulisile la bejabulisa khona bephikisana ngokuvuzile nogatsheni belwe belimazana sabizwa ngobhuti uMasunday oyikhansela lengakithi nechief Mavuso bakhuluma nathi bacela abantu cha sicela beyeke lento kungabi nomsindo saphinde sabizwa yimeya yasophongolo ongumuntu wesifazane kwakhona umdonso nomyeni wakhe esekhona sayixoxa edlula kuze kube manje kunogatsheni siyaxoxa ungezwa futhi nomuntu ethi omunye ethi lapha umuntu awumbongeli ngalo gatsheni umuntu akhohle ukuthi mina ngifuna gatsheni yamfonela nomphathi kagatsheni yamfonela sikhuluma into ebalekile sincoma khona kube right ufuna ukuze kubone yena uthi uyabonga abantu phela banjalo abantu ufuna ukuthi ujabulise yena kanti azange mina nje angizange ngizonisa ama feeling ngomuntu futhi angizange ngizoba worried ngizophila impilo yami kanti asisirious kanje lephe sekuzokulimazana ngisho abantu babelimazana abantu babexabana ngempela belimazana futhi kodwa ngiyabonga ukuthi manje sebakhulile ababelimazana understand ukuthi useyigenge nje encane eqala nokulandela imaskadi manje abadala ba understand noma ngathini noma ngatalapha bakwazi ukuhlaziya ukuthi umuntu alapha personally uselapho ngathi uyangifunda umqondo nginensizwa lathi ufalakho kaMthetho yangapha ngakithi kwahlabisa hayi kuthanda ukubhubha le yandoda ngize ngithi hawu le ndoda ineqhawe kulamaqhawe le ndoda nje italapha ngisho iqhawe lakho ithi hayi uzwa mfethu umntalapho wagovozile awukho personal umntalapho lo nje obutsizwa nokuhleka ube right ngithanda ukubhubha iyona ibilokho ngiphusha ndoda umthola nini ugovozile ayisiza kumntalapho mfethu umntalapho kahle ufuna ube kube iphathi yethu yomdlalo osacomedy lapho just nje sijabulisa siyahleka ngaphandle usesiculile bese uba nomntalapho umntalapho kufanele ube personal vele njengoba besho umfowabo uMthetho akufanele uvule emachibeni uvula amabhodi ubone kuphekweni umntalapho kuwe funa mina nje mangumntalapho ungaze uyihleke nawe uphelela ngamandla ngoba angibi personal kangangoba uma ngutalaphi uma ngobona ukuthi awuyizwisisi mawuke washo wathi govozile lena ngizi hayi ngiyahoxa ngiyabona ukuthi hayi cha uphathe kabi angifuni ukuthi kube kanjalo yes and then sawubona umntalapho uvela uhambe kakhulu kumavizo umntalapho agovozile njengoba lokho busiblesse njengoba 18 minutes ngicina ngo12 18 minutes yilo wa 22 lesikhathi ngiqala ngifika netemelite esingesinko khumana ngiqale ngalenza ku Facebook kodwa nje ngase ngifake ngomini ngoba phela manje siyabona ezinye inkabi zakuhleka zithi uneyisini bayitshena ukuthi phela une medical aid wena uyazi umuntu angazi umuntu mina wangihleki mina ne medical aid mina uyazi vele amazinyama akusiwa amazinya impela hayi yonke phela mhlambe awula awu 4 or 5 angama false bese ngase ke ngokuthi ngoba ngangibona abantu bayedelela ngisini bazogadla kimi ngayi promoter lesini zami enze ukuthi beyijwayele noma ugadla ungasezweli until ngathola amazinyo imedical yangithengela amazinyo ngafaka so manje mangihleka khona omunye umngani wami olapha eNgqoleni wathi wangisola ngifona wathi uyabuya bheda egovozini so faka amazinyo manje wathi manje sesizotrenda kanjani manje bafuna abantu begadle kuwe ngale yisini ukuze sitrenda kanje hayi phela hayi ngeke nawo pha uyitha ngeke manje umuntu mayehleka mina ngineyisini amazinyo amafolds adula ngeke wathenge nje wena so uyangihleka nawe namazinyo into engaphuma noma ngini uma ungena medical ngeke ulithenge izinyo uyokhothisa ini uzufe plus ne medical yangampela medical yangampela mina uwasho yaba ubonitas futhi ibonitas hayi le classic khona uboni class mini standard nje option Pethu kuyazi masikhuluma ngogovozile sikhuluma into etalaphayo ngicathi futhi ungaba abantu abaziwayo ukuthi ngomtalapho lapha ngeke ubuye hayi mina nami ngiyazethemba yabo njengoba ngizokhipha manje
ngizokhipha i-EP manje either end of October qala nje November kulezi ingoma zabantu lo 7 mhlambe lezo 4 ingoma zami omunye uyithanda mayizwile ngale kodwa ngiyazi ukuthi khona ezabantu eyoqala ingoma nje eyi-TikTok ufuna ngifeature intombazana lapho ya i-TikTok ezofika ingene ku-TikTok ithi ikhaxa kube ingoma enomtalaphi iBluehow leyo vele standard bese esithathu kube ingoma enoshuni kaGovozile ngoba abanye beningi besithi hey awusibisele le shuni kodwa nje eyodwa nje izoba noshuni ingoma entathu bese lezi zo4 ingoma nje oyoyithanda mawusuyizwa engazi kodwa futhi nami kuyenzeka uthola ingoma ngiyithanda ngithi ngeyami kodwa mase siyiphumile uthola abantu bayithanda ya and then masothinta lo mntala sesiyasesohleka ube nje obukhona lapha eGoli zange nje uhlangane nebandla la ngapha elifana noSimomozo bekubuza ukuthi wawuthini wendoda uma ngabe ngilapha kwamayemaye bathi uSimomoza uphuma manje ade ezothenga ithumbu lika 12 rand nakhona ade phethe imali eshodayo kodwa ke angimzondi uSimomoza ngiyamthanda njengoba nje ngiyamntala lapho uzobe khona ufuna kwazi lokho ngamfonela lina ngawabamba ifoni ngifuna ukubuza ukuthi ngathi boss uSimomoza bonke nalabo abafana bambe nomgqilazo osiphelele ba cream ngangifonela ngifuna ukubuza ukuthi ikhoma ngoba izishiswa ucream nje bazosa zodwa kwamema ziphuma no cream kuyikhomba iprice stand yabona awamthola ufonini ngoba ikhomba siyayibona ziyasha ama cream nedi bengifunela mina ngimela amabhinqa ngifuna ukwazi ukuthi ambhinqa uma ebuza ukuthi zishiswa yini ikhomba bachazela hayi osimomoza moto cream iphuma ne price stand zizosiwa nje sezosiwa zonke sayiceleni umgqilazo ushawelana umkhaya wangathi uyangidelela lapha umgqilazi kwenye video uthi namazinya athe angazi ngisazi wathi nani liyafakaza naloko osiphelele ne bodyguard lakhe ngoba ngeke lingene izulu omgqilazi lo mfana lo ngithenga utshwala yena uyaphuza phela kushaya i-double action lapha na cream namambawo kuyaphuza manje kuthenga utshwala umgqilazi bejabule abana mali yokuthenga utshwala uyathenga bekuncome noma kubhedayo ukuze mase kuthaga ukuthi uGovozile ungene kanjani yabona izwi labafazi so nje umgqilazi sibanga lokho kodwa ayikho enye into engiyaziyo kodwa ngayo ngifuna ukuchaza ngazi nje ingoma besahamba nomdumazi ya wacela hanyanya ikhona ingoma ehamba noAle ngayithanda kakhulu kaMgqilazi ngoba ngitshela umuntu angikho personal umuntu ngumntala lapha ngoba ngimazi angifuni umuntu engingamazi ipersonality yakhe umunye ngathi uyamntala lapha akufuna zakuthole akulimazi empamene manda sikhulu empamene manda ngayinika quality leyo wangayicula wacula enye ayiyeka lengoma yami kanti imnandi lengoma ethi kukhune empamene manda ozobhede sibayini lapha cula ingoma engekho le ngoma ethi iyadula isidumbu ungazo abantu mfethu manje bafuna ukujabula ungangeni sibaye ukukhuluma idumbu ucula idumbu abantu bafuna ukujabula ongenandoda ufuna uma ucula ingoma angene ngathi naye unayo abantu abasafuna ukuhlupheka ukuthi bachazele ngosisi bhimbe sibayeni uKhalid ikhona yemnandi angisazi thini imnanjana kodwa njalo leni acula wesibayeni kwangafana ngene siwafana tshela badumile ethi ngishuthe ngaphandle ngoba it's confuse amadlozi asizwa phela amadlozi ukuthi masikande uhamba kulebi izinto manje uma ungena esibayeni ngcono kuba amani washaya ihubo la kubo kuphela ke swenkela phela mfowabo BM ilokho ke phela aduma ngakho nakhona wathatha ushuni ukuthathwa kubani Qhubinja ufika manje phela quality thina nje saduma kudalo quality babengazi nokuthi babesacabanga ukuthi ufuna benzeni kwakuno Qhubinja ke leso sikhathi bebechoma noma no 300 ebank imayichoma ungathi una 10,000 uthi commander yenzani inokela idress nje kodwa yaphela icuba kahle ke kuyidlela umono kodwa nje inokela idress asicabene khona okuhle ngayo ngoba nje ingoma mina ngiyithanda vele bathi mabeqala becula uCommander kwezakala uyacula khona ingoma yakhe emnandi ethi awubukela abantwana ngangeni wangishiye nabo bakhula nje kodwa nakhona wakopa lengoma wakhudumeza ingoma kaMroza leyo ibhola madoda lenethi ibhola lapha ethi politics lengoma bakhulile manje abasazi bonqosaba ethi angazi noma ithi sithandwa sami la wangishiya khona
Kodwa bona njengoba ngikhuluma nje bayazi bothu owayekhanda uqala ingoma uNanti ibhola ibhola lasena kujalela nqamula unyaka obuye ke na umuntu nimthanda mayesa trend mangasafuni mangasatrenda nimfuni kodwa ibhola lakhanda lengoma leyicula eyacula ngipotso yaba mnandi kodwa zaba mnandi zombili fowaqwenza uNdimanda masi Ndimanda omkhulu navigator inqombandlela sempangeni awungangitshela ngalo matinda angitshela ngalo matinda leyo yabona kulokho izomnta lapho kokugcina kule album kule EP isihloko sithi unyaka wokugcina yona lo nyaka wokugcina yiyo le ngoma enomnta lapho zo7 ingo yes angizibeka akudeni kakhulu mhlawumbe ngo15 18 uzoyibeka nje la ku12 minutes kodwa uzodela ngithembe navigate ukhona umatindana ngithi ngizomnta lapho kokugcina mhlawumbe kodwa kukho ngoba uyazi umuntu lapho uyayifikela nje along the way mhlawumbe uthi ngilapha efemini nami ngisemsenzi nje ngiculela ngihambe ngikhuluma ngathi bathi efemini ngikhuluma ngathi ngisuke ngicula bese uyafika umuntu lapho mawumnene ngeke ngibancisha abantu ngingamta lapha nje impilo yakhe yonke kodwa isifiso sami lokuthi ngimta lapho kokugcina manje uvelo kwabanye bese ngibuka abanye ke obani manje bazayo obuka mhlawumbe ngihamba ngiyojika le kulamapams asenquthu bacabula isingisi ngibajela khona lo hlelo kuthiwa date my family sababulala isingisi lapho enkabiyani baze babukana moto wathi umunye khuluma mfowethu umdala wathi umnyakhuluma wena sila isingisi kodwa ke isingisi uthi kobe ukhuluma umdala wena lo munye uthi khuluma phela baxakile isingisi kodwa nje mina ngeke bafana bakithi ayingeke akubona ushaya amakhosi nomalume uthi bayongeke obuza usathane angithi wena futhi esifogweni kunje angazi ngiye kodwa ngiyazi izinto bakhuluma abantu uthi izinto ezingeke esifogweni akunandaba ukuthi une quantum akunandaba ukuthi umalume kazwelonke uneyinkomo uyinkosi kaMaskandi kade ufeature uMahuwe na ibhubuza zamathanga le kade noma adu yeDubai inkosi le kwaSathane kubukwa okonile emhlabeni nalokho kwakho okuhle kuyasala bese siziyogwetshwa le hayi sabathe ngumalume ngishaya ama hit after hit ethi Sathane shone sogwena lokho ngwasemhla wawujabulisa abantu mina wangijabulisa ngani mina zokhuza athi hayi nginkosi mina nguHerode ngibuye eDubai nje Ethade ukukhuluma isilungu eDubai siyabonga kodwa ke manje asikhulume ngezulu hayi mina ngibuya athi ngishaya eParis kuphethe ulwaba bese kuphethe ibhuka ezumahu phakathi angeke ushiwa lapho lali ngeke lapha ayikhali kanjalo lapha kusebenzi lapha ujabulisa thina la emhlabeni masifika leho sogwini cela ukubuza mfakhumalo ungawucula uMaskandi ikhona yini imali and ungaphila ngoMaskandi kuphela ngachaza before mhlawumbe futhi ukuthi abantu abangaphila ngoMaskandi mhlawumbe omunye ngayifaka ngetrend ngayifaka nje umuntu mhlawumbe angisho ukuthi angeke uphile ngiyingizwe kahle bacule angisho ukuthi angiphile kodwa ngokwami ngombono wami abantu abangaphila ngoMaskandi Mkhuzani Dlamlenze Mandaba umthandeni umfoka amanqele bengaphila ngoMaskandi noma ngathiwa itrend labo ngoba itrend ayibheki ukuthi uyinkosi nombani itrend yehla nganza kuyo yes kodwa uma uyinkosi kaMaskandi umkhosi ke ilukuthi uba neqembu lakho elima nawe noma sekunzima lima nawe labo bengaphila kodwa omunye ongumculi nje kufuna enze sure ukuthi my studio ukhipha into ezwakala abantu bazoyithanda ebe trend ukuze athole ukuqashwa athola ama views engomeni ekwazi ukuphila ukuthola imali uma kungenzekanga lokho kuzoba nzima and then nakho usuthinta leli point kunabafana esibaziyo ukuthi ayi lokho kuhleze kuligodlile ibhola ekhwapheni itrend kuyayithola asikhuluma ukuthi ayi lofana lo eshaya ingoma lo khona isingisi siyaye sikhulunywa ugatsheni lapha esibhala ethi
the good dancer knows when to leave the stage. Abantu mhlambe ayanganayo. Yabona bethenga inkomo kajeni. Yes. Uyazi ukuthi kungenzeka ithi trend yehle stage. Kodwa ngoba akekho izinge lamakhosi. Angeke akwazi ukuthi noma engasenayo hit abantu bemsupport beshaya ama million. So ke lawo madoda leyo ulimit uzolishaya imiliyoni ngaphandle kwamakhosi vele obvious. Ulimit uzolishaya imiliyoni umenzi khona ngoma yakhe engithanda nkosami umenzi ethi vele emculo yena kusabhekwa ama talent manje sekuya ngokuthandwa noma uyakwazi yabona ngoba leyo hayi mfana Wayivuma umzali wayivuma umalume ukhuluma lokho futhi ukhuluma iqiniso ukuthi noma bebonga sebebala umzala ukuthi wayivuma umzala omzala yabona uzolishaya limit uzolishaya ugatsheni uzolishaya umenzi uzolishaya unto encane Nosicebe uzolishaya labo ngisho angisho ukuthi laba abanye angeke belishaya kodwa bakhona insizwe icule abaziwa yithi thina esijulile ngoma esilalila ngempela yabona njengalo mfana walapha eNgotsha akasicula iTikTok mfana kodwa ucula into eclean kakhulu abantu abanye ngeke beze iduma kahle ngoba angisho ukuthi unakho nje angisho ukuthi mhlambe kodwa ngokomaskandi angeke umkhathanise noMafikizolo uduma kahle sikhuluma ngengoma lapha kodwa uMafikizolo uzolishaya futhi mangabe ezoqhubeka ecule ngalendlela acula ngayo ngoba sifuna sikwamukela ukuthi u80-70% ku TikTok osipushayo ngabantu besifazane bawunaka TikTok endingoma bayidlala the more bedlala TikTok automatically yako ku YouTube so ke zikhona ingabonke umdumazi amajite engazi ukuthi engomeni sizoyihamba nabo toti egcineni kodwa bakhona ke labo owazi ukuthi banale khona lele lenza ukuthi ingoma uyidlale noma ungasathandi labafana njengobabalayo because phela laba besifazane mabeyithanda nathi siyathanda qinise sithanda phela wasi-influence angithi ukuthi indodi ibuthakathaka nje abantu beloku behloniphisi amadoda abathanda bafazi uma wena ulandela umthandeni futhi ungamlandeli nje kuphela umthandeni sithi kodwa idlamlenza uyifuna kodwa mase kuneslay queen la emotweni yakho esithanda idlamlenza sokutshela ukuthi dlala lapho awudlala idlamlenza lapho uthi iphi ingoma siziculele sithi yabona izingane zami igcwele umuzi nama ngizenzanga izimilo sami sangiqathana abafana ngazeli angithola umfana ngithanda nina ye ngithi uyangithanda ngifaka amazipho ngithola ayibese phuma kanje sithi ngisho leyo awumfuna ngithi uzomdlala ngithi amantombazane ehleze ngenayo idatha futhi noma senze ivideo sicula so sizicula nokwabi uyidlala ngoba uyiphindi uthatha inekudeni uyidlala uyiphindi ikhuphula ama views kulo muntu lona wena othi awumfuni yini indaba imizimba bathi ibuthakathaka abantu besifazane yibo abaphushayo kakhulu manje ingoma abithandile bazokuphushisa nawe noma ngathi awumfuni lo muntu ocula leyo ngoma siyabona uvalile ugovuzile wasana emculweni angeni lutho 2014 15 16 siyabona futhi asilahlekele ugovuzile okwenza lokho ingoma uma umculi amaskandi uniqinisa yemukela la emculweni kufana sebholweni angeke uze uthi uyohleze unguSimphiwe Shabalala lo wango 2010 lo waskorele kokuqala ku World Cup impela uphinde uthi uzoba nguSimphiwe Shabalala wamanje kukhona abanye abafana abasha abakudlulayo no izinga liyizinga hamba lehle funa sazi ukuthi emculweni fana nasenkundleni ezemidlalo kuneta kunama striker kunama defender kunama midfielder so funa ngimukele nami uthi okay mhlambe after izinga lehla lengoma o abantu ingoma kwafika abanye abantu bayithanda into entsha ihlezi imnandi into entsha uthi omunye angazi noma ingoma lethi intombi endala koyintsha kimi ngoba ukuthi wawuthandana wawuthandana nawe mayifika imifika ibe yintsha yabo ufike ithande so
nawa manje nami kuhambe nje kanjalo kodwa kusho ukuthi ngumculi mina so ungadeleli uyitshela ukuthi ngizohlezi mhlambe ngiphasi kanjalo awazi bangikhipha kulonyaka ukuthi kuzoba impela kanjani awazi ngoba nami ngingumlandeli phela womculo kaMaskandi ngiyazi ukuthi la ayibangimnandi album ngiyakuzwa lokho mangilalela and then qhamuka le tourist la sofonga uma lesikhathi ngisatrenda leko hlabela amadlozi oqosha indoda sasihamba ngithi imicimbi kakhulu njengoba uhambile uyaleko Eastern Cape ibhizana uma ubuya kusasa uya kwenye indawo yodlala engcene kwakuuthora kimi lo ngaze ngithi khona odlubheka iminister khona mhlawumbe umgomelo wezigcokama ini abantu yabona khona okhuzana idlamleze khona umthandeni isikhova yabo mina ngathi hayi ngitourist nokuvela ngathi ngoba league tourist angibe tourist odlubheka ngikhumbuza kade samgcina hey angithi wena futhi uphila ecosystem uyazi ecosystem ukuthi akuthengwa lutho ecosystem yethi mangabe kunebhubesi ibhubesi okay makunempala makunempala izodla utshani utshani bona uzodlana imvula nelanga uma ngabe impala idlile esuthi yaphila iba fresh uzoba nebhubesi izodla so ngobelena nje nama ngimsolo uyayiphilela kumnandi ulokhu isisi ngoba singaka nje sicela umsopho wembabala udla inyamazana zaNkulunkulu akana nkinga siyabona emaphejini akho yena insizwe engenamona umuntu mayenze kahle njengoba kade uzusho ukukhuma ngebliss uyalibona laphusha ibliss uyaliphusha uze washo la sisakhuma ngaphandle ukuthi wena awusoze waphusha umuntu ongaboni ukuthi uzophushana ingoma abangasayiphushi ngisho labo bathi yebo awukwazi ukuthi ngiyabona umuntu omunye beze bethi ngimlandeli ngoba ngisuke ngiphusha ingoma mina engiyizwile efika emadlebeni akimi manje yabamnandi futhi lokho angikwazi ukuthi page lami lingalova ngoba kuyakhuphula ama views lapho mangiphusha omunye umculi engomeni ayikhiphile manje kukhona abalandeli bakhe abakuthandayo lokho bazongifollow ngiyothi ngikhipha mtholi ipage lami selinama followers amaningi is not ukuthi ngoba ngingumlandeli sengishintshile sengimlandeli futhi lokho nje anginendaba nokukhulunywa ngomuntu ongenangqondo lokho ngoba phela uma ngumculi kaMaskandi ngoba ngikangathi fana nomdlali webhola angeke uye ndawo uma uthi uzoyilalela wena uzoyidlala wena abadlali bayazi abanye uyabukela ibhola ngoba khona abadlali abaligcoba ngenye indlela engumdlali naye ekuthande lokho uzoya ke phambili so umculi mina ngiyamphusha mangizili ngiyamphusha mase kufika isikhathi ngimiyeke ngiphusha omunye anginankinga lokho mina kuyangisebenzela ukukhulisa ipage lami ngeke ngize ngilinde ukuthi senyoze ngiphushe mina uma sekukhiphe mina cha ipage lizolova umuntu ongamthanda ukuthi ufuna ukupretenda ngome ongizwa wena okay ngeke ngiphushe umuntu noma kuthiwa ke ngiyasiyezwana naye ngiyamthanda anginankinga naye kodwa ngeke ngizophusha ingoma yakho yeqhawe lakho waliphusha wena last year sewumila usaliphusha ngoba original ingoma uthi angiqale phansi mina ilandele ngomoya amalozi ngela ngamanye ngihambe nyodla inyamazana njengodlubheke nami manje ngiyeka kuyeka uma kuyeka Pethu sushilo kulonyaka ukuthi yezi album yakho Vozile uzokhipha EP abantu bazoyilindela ngoOctober ngicathi emapage akho uzomemezela yes khona ngithanda indlela omixe ngayo ngosichazela ikhona TikTok ukuthi esimanje manje khona umntalapho ikhona utheze u3 lezi zo3 nje ngazi ukuthi abantu okay ile TikTok fane feature intombazane umntalapho yebhula kwehawu then ushuni kaGovozile ngoba abantu becula bethi sicela ushuni kaGovozile kodwa abantu funa beunderstand ukuthi okay ushuni kaGovozile mhlambe kulezi ezo7 mhlambe ngaba ingoma ezo2 or ezo3 manje siyabuka manje ukuthi okay funa ucule kanjani ingoma uyayikhanda zibe ningi bese uyayilalela uma uza ukuthi before uyikhipha funa ulalela ukuthi izobamukela nabantu noma athi imnandi kodwa manje ushuni ophumile styleni ngeke isiza ngalutho uyize waste ya waste okwenza ngikhiphe 47 ukuthi ialbum nakhona ayikho ingoma oyikhipha ungayikhokheli kuyadura istudio kuyabiza so uyasave at least lo 7 ngoba kungenzeka kuduma ingoma ezimbili or eyodwa so 7 uyazi ukuthi
wona nawo guarantee ngathi showcase Yeah. unokhipha i-album enengoma ezo-14 eziwu-14 uduma ingoma eyodwa kodwa ubhadele zonke lezi ezinye hayi zingasebenzi nje isitalo nje ukube ngathi abantu abazazi nje ukuzazi so mina I prefer ukuthi ngoba kulabo abangazuzi kakhulu omaskandi abangazuzi kakhulu emculweni bengakhiphi ingoma eningi bodwa nje kancane ukuphusha laphuma nje isingile manje laphuma njengana ngumfana lo abanye abamazi nami ngiyamazi ngoba ungumngane angisumngane wakho nguye wazenza umngane wami lo cula le ngoma lena ethi ngoba uyehluleka wena akaza acule lo mfana uzidi ufika wacula ingoma eyodwa uzidi buka yamphusha ingoma uyahamba yaqhashwa udlula abantu ekudala bephusha abasebenzi becomplain bekhale ngabahleli bemcimbi obobo besangikhashi kodwa akanayo ingoma etrendayo uhlula ngizide na uzide uyafika unengo uzide akana album unengoma yodwa akanawo na umlanda azange agidele umuntu uzide azange adume ngomgqumeni njengo Simomoza baduma kumgqumeni kodwa mase kufika ngomgqumeni uzide unengoma yodwa naye futhi lo mfana mafika izolo yes wacula kanye lo mfana kodwa uyabona lo mfana unenhlanhla phela naleyana yasha imillion le yebo kwemillion mina ngaqala ukuzwa ukuthi khona umafika izolo kule ngoma lena eyaphoqa ukuthi ukhuzani indlamlenzi imqhashe kubani white picnic all white yebo uyayifika nje lo mfana ufika e-studio ngagidanga kuyiqhawe azange agide kumuntu azange adume ukuthi wayinduna njengoqhosha ngoba esinda ikhanda njengathi umntana emfene azange abe induna nje kamgqumeni futhi acule nje ngoba right so ke abantu mina nje ngoba ngikutshela ngeke mina ngithi ngiqhashe emcimbini mina govozile uyeke ibliss litrend kangaka ngiselfish lapho asikho nje isidingo while when uyaphusha kwi-digital uyabona umehluko ukuthi hayi khona okwenza la at least angibonge lokho ukuthi hayi umculo wami uyadayisa ku-online ngiyabona but ayona hit yebo ngiyakubonga lokho kodwa phela sobuye sibe namahloni ayikho into ebuhlungu nje ngofirst stage uzoculisa abantu into uze uthi abahlonipha abantu mina mfowethu uzongibona emcimbini mangabe nje ngibe nengoma ethanda uzongibona noma ngeke ngihambe yonke imicimbi vele ngeke vele ngikhetha ukusebenza mina kunjani ngoba I know ukuthi every month ikhona imali ezongena ngizolindina kunjani ngikhetha lokho sengamane mhlambe ngibe nebhadi ngixoshwe ke makuthiwana kwangazi noma ngiyobe ngenzini la kodwa nje ngizoba khona futhi ngizomfonela umhlelo womcimbi uma ingoma yami ikhona itrend yabo but angifuni ukudemand yes Mfethu ngiyathemba ukuthi noma siphumile icover qala bakuphuma icover uyipromo kuwe khona uziphushela khona nathi uthi madoda phushani ngapho siphushe nathi nala ngizoyigodla nje icover ngithi ipromo qala ngilalele uthi ngizanani bese ke nginikeza ngoko ulethe nathi sikufake lapha emapage ethu sabalalisa umsebenzi Mfethu siyabonga kakhulu ukuthi nje ufike namhlanje abantu abazi ukuqhamuka leko Witbank bathini ngeWitbank eMpumalanga bathi quality bathi uthi quality wenzani eMpumalanga ungumfana uthwala makalapho usebenza mayini ungumfana esidakelwa uyakholwa sine medical aid thina le yena une card lese clinic ngapha ike khala ngokudura wesidumbu uyozacula ngedumbu nje ke bed esibayeni yikho lokho ukuthi ikhadi le medical akalazi nenzani eMpumalanga and futhi sibuye lapho umuntu uyabona mina ngadutshula ngoba ungizwa ngithi ngizinza zekhwapha umqabula zadune abafazi bamdidile nangokhisimuzi sipoko emathamba likhona ukwehlula inhlava lesibhamu ngibongo zami ayiqhamuki nje emoyeni ngiyayikhanda ngiyicompose kuye ngokuthi kwenzakaleni mina bangidubula la ngeplate la nje sengaba nomthungu ngathi nje ngaba yiso lesidumbu acula ngaso uquality kube ngangena i-medical aid lapha it was a matter of time ukuthi uma uyabona kube ku ile ibhedlela ezamahala babezo thatha 3 hours or more than 3 hours ukufika bethi i-ambulance ayikho isasekuku kodwa ngenxa yokuthi ngangine medical aid yafika i-ambulance ayiphelanga 20 minutes
yafika iambulance inoma yangifica ngasakwazi ukukhuluma ngoba ukukhuluma kudinga energy nga experience yabo ngangizwe uthisha wami ekhoza ethi konke udinga energy nokukhuluma udinga energy ngathi nje ingakapheli 20 minutes after bengidubulile ngilele phansi sebekhulungezwa abantu bekhuluma nje ngingasakhona ukukhipha ivoice amandla angisenawo ngase ngilwa nokudonsa umoya cabanga kuba waphela awa ngabe ngabe uselapha sasezwe impela thiwa ushonile ugovozile wena kwakwenda nje impela ukhona omunye ongangikhuluma owangisendele ilokhu njana i-voice record ekhuluma nabezindaba ngazi or ngapha ngakithi ebuza ethi manje ubekwa nithi cha ngalimala mfuthu wempela ngisuka kwezinye insizwa lapha zakwaMota kwankomzayo kuyindawo ekuthiwa seFosman ngabona 9 kwakushawu 9 ngimpakele nje ngaphandle ngihamba ngebhakhe yasemsebenzini ngoba ngashayisa u7 ngaqonda kubo ba abafana abangakithi uthothi mhlawumbe siyasizana mangabe basafuna umsebenzi thola makhona nginakho mhlawumbe yaba mixela besifike sixoxa ke sihlale mase ngiphuma ngoba ngiye ngisathola kwesisa ngamina kalelo la ngashesha kanti ngibizwa kufa bathi usuyabi ngiyabazi bazokwala bazofuna ngihambe late ngithi hayi ngiyabuya ngisawuchama sengihamba uyazi futhi naloko ngifuna ukunderstand ukuthi kwakungesibo labafana bokunye khona ukuthi bangithengela abantu cha koyigibengu mangiyofika emontweni ukuthi imoto mhlambe yayisendaweni kungekho bantu mangithi ngivule basebe labafana ngithi abafana bempintshi sathi kula inyana wabaleka lo yethu lo yena before abaleka wakhipha isibhamu wadubulwa shala ngoba wahlehla ngathi uya endaweni engathi yakhupha kwaba ngenhla kimi wadubula and nami isibhamu sasikhona silapha ku Cape wadubula wase eyabaleka wabona ukuthi sengilimele ngithi ngibuyela kulabafana futhi babuya bazothatha ikhiyazi emoto lakhe imoto abayithatha ngoba yayi inattack imoto yasefemina ufaka isikhiya usifaka take but take la ngangifaka isikhiya kuphela ngobathatha ke lapha nesibhamu konke ke bahamba imoto bayahlule kuyina kunjani uyidumisa bangisiza kabafana kwabisabiza ngabanika amafoni aseCosmos wesibhodlela bafona bafika ambulance kwaku Saturday 2020 Saturday 17 October ngangena esibhedlela ngo10 ngaphaphama Tuesday mangivuka Tuesday nangiphaphama ngoba ngangashuthi ngathi mangifika nje kwakunekhunjana lapho kuyisikhathi seCovid angithi babengithatha lapha uvela amandla isengasekho sengakhona ukukhuluma bafika bangifaka bangilapha lapho bafika no doctor special khona le moto ezilapha esigreen lama Golf 7 lana no anempiko ezigold la okungathi ukhozi hayi bayashesha mfowethu bafika bangifaka ngalasho lapha uthi doctor check wathi ngifake ini washo wathi bangifaka mayisisonga zizwa sengibuyile amandla ngasho ngathi ayangasinda ngathi ngase ngivalisile bathi mabekhuluma labafana bethe uyikhovozile mfowethu kunjani vele ngithi ngoba ngase ngizwe ukuthi ngase ngizuhlunga ngingakaze ngibuze yebo ngingaze ngiexperience asaphuma izwi lokuthi sengithi ngiyavalelisa ushisa afike esibhedlela bangifaka saqonda theater vele ukuthi ngihlinzwa manje kuyokhishwa le bullet nokuthi inhlavu ihambe emathunjini khona la yesha khona babe ustisha khona mawufika lapha khama kuma ngithi ngena phela uhamba ngale nakunja ngale mbhedo khona amasonto mawungena eliftini uthi mawufika abantu umuntu walapha usebenza nalona lo msenzwa afika umnyathi mina ngazi wathi ngibani lentombazane yashikama yathi ngizotesta iCovid ewashelifaka lokho nje lo uthi lokho ndo libhlunga kanjani ngangitesta kanje aphume abhale phansi aphume manje yethu sathi sayetiye khama komunye uthi hayi mina ngizo controller umchamo wasika ibhlukwe konke lapha na wafaka elinye ipipe lapha elibhlungu ipipe kwaba lapho ngafika lapha abanamathisela into abayinamathisezwi ngavuka Tuesday ngo6 ntambama amanesi laba khona lapha na aza no doctor zongicheka mangiphapha mina ngilimela izolo ngithi yabunqonda ngilimela izolo bathi hayi ulimala ngizolo ulimele Saturday namhle Tuesday yabuza nami kathi ngiphila lokho bathi hayi kade phila kodwa nje hayi kwaseni futhi angiboni ukuthi sawuphinda mfethu njengoba sesibongile isikhathi sakho before sikudedele sodlala iquiz mfethu sokukhethisa nje kubantu obuyiciko nawo ngizofaka ibliss
ngifake nomnyofu please mfowethu umayogadi ngibe nocabashe nombheje mina lo umlomo oxegayo ngihamba necabashe umlomo oxega umbheje okay ngibe no Zanefa ngibe noBobo uBobo uZanefa mangathwa ngiyachuza ukuthi kungakhunjana ukuthi ngifavor bani ngafavor kodwa nje uZanefa ngoba ngibe umlandeli wakhe wacula mina ngamthandile ko Triple C namagwenya hayi ngingahamba nawo uZanefa uBobo asimye ngoba obo badlala ngethuba babehamba nomgqumeni behlula uthatha inakhunjana into bahlula ukuthatha lento kumgqumeni behamba naye manje kusele lapha umuntu kulaba bahamba nomgqumeni umuntu engathi uyazwakala kwakungubhuti umjikijelo bese kuba nguJaiva Simnini laba abanye bayenza nje bayenza nje abanye bayenza nje futhi kodwa phela ingane ayiphazi zonke eclassini angithi yebo kunjalo futhi no even nokuzala ngeke ukuthi ezakhe ingane zofana nawe zonke la hayi angibahluleli okay ngibe noSimomoza noNavigator hayi ngikhetha uNavigator ngikhetha lo Matindana uNavigator kusana hayi eyokugcina sivala ngomkhathazi nomrozo hey phela kodwa nkosami mana uthi ngathi singichaze awusho ukuthi ungachazi hayi chaza ubuyiwena lapho hayi uhluphile lapho uhluphile kodwa ngizokhetha umroza kodwa hayi yabo la mahlafuhlafu ngathi ngamasimba kaBhejane la khohla umkhathazi la mfuthu ikobongela hayi inkobongela mfuthu okay asivale ngomgqilazi nomdumazi wakhathanisa abantu yini lokho iglass kahle lapha umfaka umcafuna ngobeshisa ngiyabuye lapha bakhathele nje umgqilazi hayi thini ukuthi ngoba amazani ngani yabakhathaza kudala izandla ezincane kahle izandla ezincane mfowethu uthi ngoba ngutshela ngangibekisela mina ngoduma kahle nabo umdumazi asicula iTikTok lapha kodwa ashaya ingoma lapho nomunye futhi esimkhohliwe umjito gijima unjoko mfowethu futhi nje kulokhu uyabona kule album agcine ngayo ngithi ngiyabonga umfana wasemshisandla mina ungiculele kakhulu uculile ngiculela kakhulu futhi noma ungathi ngamfica usumehlula umjolo noma ungathi ayibalwe emalobolweni noma ungathi ngenhlula beyigwaza ngehlula besigwaza mfowethu uculile usukuyizwa nje la yena seqo sakhe ngongavumi lapha yebo ngagadla nje kuye ngomdla kodwa nje bafethu eshilo ubhuti omdala uGovuzile uyasho ukuthi asekupheleni kwalenyanga noma November na kanjani 7 tracks uyeza uyi-EP yakhe azoyikhipha sicela siphi indlebe sicela futhi nakhona uTikTok siyiphushe naye safisa ubona ubhuti omdala ebuyele emcimbini lesithi mkhulu kodwa into engithatha ngayo akalwi akaphoqi ukuthi yena uyafuna celelwa yimina ngokuthi yena uthi uzoshaya ingoma enkulu kuphela kuya ngathi uthi siyayithakasela noma cha ngicatha okunye okumemezela einkundleni zakhe zokuxhumana enamandla kakhulu anawo Facebook uzomemezela lapho sambe sosupport iPerfect TV uGovuzile iTourist la sophongolo sithi nje thina nithini this time